dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak. Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, to kaza, pa ga smaza. Miš je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak. Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, to kaza, pa ga smaza.